Ngibingelela abalandeli be-channel sisixazela ukuphupha. Igama lami nguHlengiwe Sibongo Wambothoko. Namhlanje nginesifiso sokuthi ngiyengichazele lapha khona umuntu uthola ukuthi uthe mayelele wasephupha induku yethusi-ke uthi ngabe usuke uchazani-ke lokho kuyena-ke. Lalela-ke, uma uphupha induku yethusi kusuke nje kukhulunywa isimo sokuthi wena unengilosi enamandla ngesimo esithize saleyo nduku leyo. Waphathiswa umsebenzi othize ongadingi ukuthi uze uphathe ishoba, kodwa uphathe isikhali sokuphilisa abantu ngale ndlela abazokuyalela ngayo. Kodwa-ke umbuzo uthi leyo nduku leyo iphethe muphi umsebenzi kuwena? Kuya ngabantu bakini, kusho ukuthi iphethe umsebenzi wokuphilisa, umsebenzi wokuvikela, umsebenzi wokuthandazela. Konke umsebenzi uyakwazi uyisebenzisa ngayo yonke indlela abantu bakini abangakuthuma ngayo, kodwa ekuphiliseni bakwethu nasekuvikeleni, yabona, ngeke sisho ukuthi siphela usuke uvikela abantu wena ngayo, kodwa shuthi ngibale nakuwe eqobo lwakho. Nanokuthi ezangomeni baphatha amashoba, ngapha baphatha lokhu, eZayoni banesikhalango. Sho ukuthi ngiqonda ukuthi isuke imele amandla athize, njengoba ngibala kanjani. Isuke imele amandla athize esimweni sakho wena muntu osuke uthunywe kuthiwa hamba-ke uyoyifuna le nduku. Lalela-ke lapho isiyonakala khona-ke, uma umuntu seyifunile le nduku-ke wathola ukuthi kufanele ayisebenzise. Uzoyisebenzisa kanjani induku ongayisebenzelile wena? Ngoba leyo nduku yebo ziyadayisa ey'tolo, kodwa lapha iphethwe khona, lapha yaphakanyiselwa khona ngesimo sengilosi yakhona isechibini. Njengoba nasezangomeni into abaphakanyiselwa yona isimo samashoba, iseZayoni isimo abaphakanyiselwa sona isimo sey'khalango. Na kanjalo futhi khona kunabanikazi abakhethekile boyibona abasuke sebekusebenzela ukuthi hhayi usengayithola, usengayiphatha le nduku. Nakhu-ke idlozi liyakutshengisa noma isithunywa sakho siyakutshengisa, nabantu bakini bayakutshengisa ukuthi kufunakala ithusi phezu kwakho, ngoba ingilosi owaphathiswa yona iyalisebenzisa, iyalidinga ukuthola amandla khona lihlanganise ney'ngilosi ey'ningi. Kunomuntu okwazi ukuthi othola ukuthi uhlanganise isithunywa sasowuprofetha, mhlampe wahlanganisa isithunywa sokuthi athandazele abantu, sihlanganise konke okukubonela. Sho ukuthi kuyenzeka kwesinye isikhathi ukuthi akwazi ukuthi asebenzise amanzi kubantu, asebenzise amanzi kuphela nje balunga abantu, uyabona, nangamandla umuntu asuke ewanikeziwe yena qobo lwakhe. Uthola ukuthi khonjiswa ingubo yaseZayoni, wakhonjiswa ingubo yasechibini, yabona. Kuya ngaleyo ndlela lesuke etshengisweni ukuthi ingilosi yakho iyohlambuluka kuzo zonke lezi zindawo lezi, ukuze izokwazi ukusebenza iphelele phezu kwakho, ngesimo sezinto ozifake kuzona nje ubuhamba lapha emhlabeni, nangesimo sokuthi ingilosi yakho ibe nezindawo lapho ikade ihamba uzama khona, yabona, uhamba uzingcole. Manje uyakwiqiqi isiyaphakama lesi sithunywa siyakutshela cha, ngifuna induku yethusi. Umuntu siyagijima ahamba ayithenge, awuveli ugijima uyithenge. Uya lapho itholakala khona, ufike wenze izinto zakhona zonke zivumelana nokuthi wena impela uthunyiwe ukuthi ube nale nduku. Bakulekelela khona ngokuthi ekugcineni kosuku kumele ukwazile ukuthi uyiphasele leyo nto kuyima uthola, uveli uthi hhayi ngiyoyithenga. Uma uyithenga ayinaso isibusiso, ayinawo amandla engilosi ethize, ngoba awukusebenzelile okuthize kwakhona, awuyihlambululekelile, awazi futhi ukuthi kuhlanjulukwa kanjani. Ngaleyo ndlela kubalulekile bakwethu abantu babetshengiswa izinto. Ingabe utshengiswa ibhayi? Yebo, ungalithenga, kodwa imali hamba lodwa liyize kanjalo alakasebenzi, ngeke usetshenzelwe yilona, uzosetshenzelwa abanikazi balo laba bakuwe abakutshela ukuthi sicela usilungisele lokhu, yingakho sikutshengisa lezi zingubo lezi. Ngaphandle masukwenze konke-ke, mase bethi thenga leyo mabhayi noma thenga leyo majazi, yingakho nawo amajazi mawuzothungisa noma uthenga lokho onikwenzayo nje
kubalulekile ukuthi ulise lapha emsamo ubatshele mase uyalihlambulula kuphakama isimo sokuhlambuluka phezukwalo nesimo sengilosi phezukwalo ngawe. Ingakho ukuthi konke uqala ukusebenzele ngaphambi kokuthi uthathe, ngoba ngeke kusebenze kanjalo. Uma kukanjalo uhamba uvele wakulanda isitolo wakufaka emzimbeni wakho, wakulanda isitolo, angeke kuze kukhulume. Fanele ukudlulise kubo kwengilosi lapha kutholakala khona. Yabona? Njengoba ngichaza ngamabhali ukuthi nawe utshengisa amabhali, hamba phela ulungisa izinto zabantu bakini. Uma uyilungisa awuthengi izingubo lokhu uyitakenela uyibeke, ngeke isebenze. Fanele uthathe umsebenzi wabo ngqo, ungene ey'ntweni ezenziwayo ngaphambi kokuthi uyiphasele leyo nto. Nayo-ke induku yethusi ungena ey'ntweni zakhona ezenziwa khona, uye khona ebantwini bakhona echibini, bakwazi ukuthi bakufake umgqeni kanje kanjanje kuze kube uyayithola leyo nduku. Uma ukuthi wena zonke lezi zinto zibe khona phezu kwakho, zaba iqiniso ukuthi ungayidlozi lakho. Yonke indawo bakwethu awuvele isuke nje into uyithenge kanjalo, kuyasetshenzelwa, uyayisebenzela kuqala. Hhayi ukuthi uyisebenzela ngoba yebo usuke ukudaleliwe, kodwa lesi sithunywa osuke unaso noma le ngilosi osuke unayo isuke ifuna ukuthi uyiphuzise into ethize, noma uyigeze ngento ethize, noma uyihlambulule ngento ethize. Kodwa loyo ozokwenza loo nto ubani? Uwena. Ingakho suke kuthiwa hamba laphaya bawufike begeze bona, bakwazi bageze khona until uyahlambuluka, bayakubona usuhlambuluka usuyiphasele nto. Futhi nakuwena ngiyacabanga ukuthi kusuke kukhona izinto ezithize ey'mbulekayo zambuleleke, ake ngiqonde ukusho njalo. Kuwena nawe ubone cha usuwomunye umuntu usushintshile, ukwazi ukuthi wamukeliswe-ke leyo nto leyo suke fanele ithole yenduku. Nakanjalo futhi nangapha ezangomeni noma ebugobongweni nakhona futhi wenza izinto zakhona ukuze kuzoba kanjani, kuzodlulwa kule nto esuke ifunwa abantu bakini, yabona ngawe. Yinto kanjalo nje bafowethu. Uma uzogijima uyithenge njengamanje ayikazosebenza ngoba ifuna ingilosi yalapho izobusiswa khona, yabona? Lapha yavela khona lapho banikezwa khona abanikazi bayo. Ngithi yabo, into nje kanjalo. Cela ukuthi namhlanje ngime la. Ngiyabonga.